Mitski Velebit čeka prvu klapu. Prirodna snježna kulisa već je postavljena. Jedna od prvih scena koje će se, kako neslužbeno doznajemo, snimiti ovdje na Velebitu bit će muškarac koji se probija kroz snježnu oluju kako bi obišao straže na Badnju večer. 91. s puškom, danas s filmskom radoznalošću. Ovi momci ponovno su na Velebitu, ali kao statisti. Veselim se jer mislim da je general zaslužio takav jedan film. Simbol Hrvatske je naš Velebit, a simbol našega Domovinskog rata je general Ante Gotovina. Glavne zvijezde već su isprobale odore. Tarik je odjenuo lošinu, admiralsku, no Navojac se i dalje skriva iza maskirne. Pa ja bi najviše volio biti general. Paralelno redatelju Vrdoljaku i statisti, mahom branitelji, slažu svoje uloge. U ratu su me zvali Ante Gotovina, nosio sam Dečevitu i beretku kao on i onda su me prozvali Ante Gotovina i general. Ponestane li Višnjiću inspiracije, dakle, problem je riješen, a ni Navojec se neće moći dugo skrivati, želi li ulogu. Mi imamo čovjeka koji bi bio jako dobar kandidat za generala Bobetka. Među 1000 kostima i legionarska odora. A i nešto došlo iz Srbije. Ne, trebalo i neprijateljske snage obući. U njih sigurno neće momci s Velebita, čak ni za novce. Pa ni za novce, nema tih novaca. Ali imaju zato volje i želje dati svoj puni doprinos u filmu o generalu, kojeg iznimno cijene. Šortonči, mi smo spremni, čekamo vas na Velebitu!